Ngilotshise sitjhaba sikamusi sikaMhlanga. Okay, nangitjho njalo ngamukela woke umuntu, angikhethi ibala lomuntu, hayi amaNdebele kuphela. Namhlanje bengibuye ngesihloko sesibongo. Eyi umbuzo lo ube ngenye indlela, yinto ejulileko batjho njalo. Uzwa abeZulu bathi hayi manje zizinto ezijulile lezi esikhuluma ngazo. Okay, khumbula ekadeni umuntu bekanganasibongo. Umuntu ukhula ngegama, bekakhula ngento ezimbili. Bekuba ligama nesilwane asibinako. Kunento engifuna ukuyihlalisa kuhle esikhathini sanje. Simumuntu onzima ngendlela singatjho sithi laba bokukhamba bokusicindezela ukuthi basikhiphe njani elayinini lethu. Ngizokuya ngamakhosethu. Khumbula-ke isibongo umuntu bekanganaso, bekakhula ngegama. Nalast khengachaza ngegama ukuthi liza njani. Igama kuhle kuhle beliza ngogogo nanyana ngubamkhulu, kungaba sesayidini langakomma or kube ngesayidini langakobaba. Ende bebangamane umntwana bamthiye igama kuphela. Igama beliza ngamabhudango, beliza ngezehlakalo ezenzakalako umntwana nakabelethwako. Bekukghona ukufika kade bekusese neenyanga, amakhosi bekuba neenyanga zekosini. Uthola umntwana uzokubeletha, inyanga yekosini yafika ukuthi bangifikela abadala bathe umntwana ngubani bani, nogogo mhlambe uyabhuda ngatjho ukuthi umntwana ngubani. That's why amagama wabantu kakade kuhle kuhle bekangaripitheki njengoba esikhathini sanje sithatha amagama wabobamkhulu njalo. Ende ngibone ukuthi mhlambe kube nala esilahleka khona ngoba iye ngokwe-structure ungafana nobamkhulwakho, kuthiwe naye nakasesemncani bekanje or athanda ukwenza izinto ezinje. Mara ngoba because of i-bloodline, i-D_N_A, obviously i-structure mhlambe nangendlela engithi ngiba ngayo ngingafana nobamkhulu ngoba igazi linye, i-D_N_A yami ikhambisana naye. Mara again nasibuya siza ngokwenza izinto, ngokucabanga, izinto ezinjalo sizokuhluka. But uthole esikhathini sami bakunikela igama likakhokhwakho, ubamkhulwakho of ubani ubani ende ekadeni into leyo beyingenzeki. Bewuthola igama lakho specifically nawukhulako kufike la unikela isilwane osibinako ende isilwane besingabinwa ngekweembongo njengoba kwenzakala namhlanje. Uthola kwaMahlangu kunesilwane bathi bayasibina kwabani bani, kwaSkhosana ini ini. Kufana njengabo yena ulo kanje uMaSoNdovu, uJali, isithimbile angithi bathi ubina isithimbile. Mara it's way back kumuzi le njengoba ambiza nguMaSoNdovu uSkhosana lowa bathi ubina isithimbile. Azange bathi okay uNzunza nguMabhena bafowabo ngoba bentwana bakamusi nabo bathatha isithimbile. Omunye nomunye bekunento ayibinako. Mara namhlanje ngekwesibongo ende isibongo esinikelwa sona ligama lomuntu kuhle kuhle. Kufana njengoMahlangu, uMahlangu wakhona ngemva kwabosindeni, wabusa waba yingwenyama yamaNdebele and then bamhlophe nabeza basicindezelako bebathi nababiza umuntu bambuza igama, ngizokwenza isibonelo, mhlambe bakubuza ukuthi ungubani, uthi nginguNyabela. Bona bebakhamba baba ne-last name. Nabathi your last name uthi mina elinye igama anginalo, nginguNyabela kuphela. Then bese bayabuza uNyabela ungubabakho ngubani ini ini yenza kukhamba njani then bafinyelele kuMahlangu bathi hayi wena from now on uzokuba nguMahlangu Maridili. Mara nawubuyela eqinisweni kuhle bakunikela nginguMaridili for example esikhathini sanje mara bazokuthi nginguMahlangu Maridili. Babiza igama kayi-two, ngithethe igama likakhokho bekayingwenyama balifaka ngapha, uthola ukuthi nawe uyingwenyama. Into leyo iyenzeka but ngoba abantu abanzima esikhathini leso amakhosethu bekalwa nayo angayifuni and then iyathathela elikade ukuthi ifike kithi. Remember previous khesakhuluma ngokuthi amagama
abo-Sierra Leone bawayenza ngaboma-1462 way back, of which those people ngendaba yabo yokucindezela umuntu bebe-attack-a ngendlela eziningi, so ibonakala emuva. That's why ama-slave abantu bethu nababenza ama-slave babathatha la nababasa kuma-America, boma-Europe, babadivayida njalo. Bewuthola ukuthi nabakufaka ku-auction babakubeka ku-platform, uyahlubula, uvula umlomo, amazinyo aphelele, uyarawundiswa, uyindoda of umfazi, ukuthi okay nangu u-fit physically, ngubani omfunako, maybe bakuthoma u-auction man ukuthoma nge-$5, kuya-negotiate, omunye uyakufuna because akubona u-fit ukuthi ungayokuberega ku-garden yakhe, wona umfazi ngathi ungayokuberega emakhitjhinakhe, izinto ezinjalo. And then nabafika kuwe bakunikela igama elinye, maybe uthethwe nguSmith, bazokubiza ukuthi okay wena sinikela ama-Christian name njengoba sibo-David, abanye sibo-James, sibobani, bakunikela igama likaJames and then bathi uzoba nguJames Smith because ubelonga kuSmith, bakubiza ngomuntu okuthengileko. So nathi kuhle kuhle iimbongo zethu kumagama abantu, and izinto esizibinako esikhathini sanje, iinlwane zethu njalo njalo, yinto loyo muntu loyo bekayibile. And nawulandelela i-history ngendlela esikhula ngayo, of which we are wrong. Umntwana nomntwana bekumele kube negama lakhe specifically eliqalene naye, beliza straight, hayi ukuthi bazokujaja ukuthi kunizulu namntazana bathi awa ngitjeleni ukuthi nguNomvula ngoba babona izulu leyana. And then sithola omunye umntwana azako godu bathi eyi ngathi istretjhe sifana noNomvula, uPolite nyana njengoNomvula, naye nguNomvula, of which is wrong. So isibongo kuhle kuhle ngiyayi-finalize, nanoma abanye bebagadanga amakhono, besingekho ligama into ebeyibalulekileko, nesilwane bowusibina, and isilwaneso usibina ngekwezenzo zakho, kubonakala ukuthi umuntu lo ukhambisana nani. Then batjho-ke ukuthi awa lo ubina ini, lo ubina ini, lo ngaba yinyoni, ngaba yini. Ukhumbula iinlwane zikaNkulunkulu zoke zinobuhlakani bazo. So thina ngekhe ngathi no ngingwenyama nginguMaridili, bathi no nguMaridili Mahlangu, bangibiza ngokhokhwami godu. Intwezi nawuziqalileko azihlangani, bekuyindlela abamhlophe bebasicindezela ngayo nokusitjhega ukuthi i-bloodline yomuntu lo ikhamba ngendlela enjani. Today siberegisa ilimi lethu mara sikhuluma i-language le basicindezela ngayo ukuthi siyikhulume. And at the same time nepilo esiyiphila namhlanje akusiyipilo yethu ebesiyiphila, yipilo yabo. They know ukuthi along the way we will fail. That's why ngepilo yanamhlanje sifeyila kanengi esikhathini esinengi. I'm sorry to say that mara iqiniso, because into le asiyazi, bona they know what they bebenzani. Thina singena nje sithola itreni ekhamba, thina kuhle kuhle besinganasibongo, bukhula ngegama nangesilwane osibinako, and bowukuthola lokho ngesikhathi esithize, bungathi uvela bathi ubinani, bekunento yoke into bewuyiberegela, ngingatjho njalo. Igama beliza kuhle nawuqeda ukubelethwa, but indlela yakho yokukhula bekunguye e-identifya ukuthi wena kuhle kuhle ubinani ngekweenlwane. I'm sure ngizwakele ne? Yeah, sizayidemba iqhubekele phambili. Ngiyathokoza, thank you.